Kuphela khona fika khona leli phimbo le Impumalanga Age Show lo ngumchasi noma ngumsakati waleli hlelo lapho sikulethela khona bunjalo betinvo lesihlangano noma betimo lesihlangabetana nato empilweni. Lo muhla bona bababe asikhulume kabanti ngebafelokati letinzanzane. Uma sifunda incwadi engcwele incwadi Zakariya 7:10 lisingabaqinzeteli bafelokati netinzanzane kanjalo nemihambima nalabo labampofu etinhlitweni tenu ngabafisela lokubi kulomunyana lomubi lesi liBhayibheli kodwa bala kumlalela bafulathela bafana indlela betabo phela indlela betabo thaba likhuni njengelitshe bangede bamlalela Simakadze wathukuthela kakhulu ngenxa yalesimo lasibhekile. Lo mhlaba bababe ake sibuke labantu labathathu. Sibuka inzanzane number 1, number 2 sibuka bafelokati, number 3 sibuka imihambima. Bantu abathathu ufuna sibabuke kulehlelo lethu. Ake siqwashisane bantu bakethu. Nasikhuluma ngenzanzane, inzanzane ngumuntu longenabatandla. Lo lahlekelwe batalo bababili. Kuyenteka ukuthi futhi umuntu abe inzanzane batalo babaphila bakhona. Inzanzane kuyaba ngumuntu lolahlekelwe ngumntalelo yedwa noma kulahlekelwe botalo babili uyaba inzanzane. Kunesisho lesikhulu esisifunza noma sisathi lesi inzanzane lehle ngumakhothwa nginina. Ngaso sonke isikhathi umfana longenabani usekelwa ngumake wakhe amchase amphakamise kuto tonke timo lahlangabetana nato. Kunebantwana lomhlaba ngibonzisa sisebene hayi ngobe bangenabatanda, hayi ngoba bangenabasekeli, hayi ngoba bangalabachase empilweni tabo. Ingobe kuvuke mona ngoba lisisho sithi mona usuka esweni. Uma mine ngiteka umfati ngihlala emagcekeni liBhayibheli lithi ngiyoshiya bakithi nginamathele kumkami sibe nyamanye kuba nyamanye kuba munye nasesimunye uNkulunkulu asisite sibe nendalo sitale bantwana babe khona lamagcekeni. Kwenteke ke uNkulunkulu wemusa angithathe mina ngendlule emhlabeni. Utawubona dzadzewetfu ubone mfowethu babuye batoqosha umkami ekhaya lami lengilakhele lona mina. Ngaleso sikhathi sihlangabetana netingqinamba tempilo bakaze bangekho empilweni tethu. Leso sikhathi kwentekile uNkulunkulu wethu wangithatha ngikugula. Nangigulile nje abe lo mfana wembantu bekaze anginakekela, angiklina, angiphekela, angentela konke. Utawubona sokuvuka makwami ete emotional blackmailing uve athi wena wavundla la ke mpinyanga leti imfica umangale ukuthi uma ngabe kahle kahle bantu abakethu bengingavundla esiswini sakhe emakwami ngokufuna ngivundle esiswini sabani ngoba uyise wami akanaso sibeletho. Ngaleso sikhathi ufuna yena achase umkami amsekele. Lincwadi yengcwele yaTitus chapter 2:3 lithi make labadzala abafundzise bomakoti babo ukuthi bathanze amadvodza abo njani kanjalo nebantwana babo. Ngalelo magama lokho kusitshela ukuthi kufuna asonzele edvutane nalo mafami abe ngumntwana wakhe wokugcina kude bakhone ukubhobokelana nanoma senendlulile emhlabeni bakhone lokunakana. Sikubonile ngalehana ahamba na Naomi ahamba na Ruth umaketala wakhe neneta wakhe babesekela nanoma sebasipele emadvodza bathi sala nihambe niyowenza embili bala kuyowenza embili ngenxa yokuthi bebanekubhobokelana phakathi kwaninetala naye angimakotana la kulomuti. Kepha namhlanje akusendeki lokho bomakwethu bavuka injebovu baxoshe bomkethu emakhaya ethu lesiwakhile sakhela abantwana bethu sibahlale lamagcekeni. Namhlanje abantwana bagcwele emadolobheni, abantwana bagcwele etitalatini bathi made babe ngibosikotheni bathi made baphema inyawuphe bendiwa bomake wethu labakhohlakele nabodzathe wethu labakhohlakele bafika toqosha nalo dzathe wethu uqosha umkami ekhaya lami lengitagele yona ngaleyo ndlela amqoshe nanaye utfolakala ukuthi nanaye ulibonza suda ongimabuye kwenzeni uhlulile ubonze emabhodla amhlula kakhe sawubona ukuthi atoba ngatinvo tasemtini wami la ngishiye bantwana bamkhona bantwana bami babengibonza sisebene bazimade bakhohlakale ingangokuba baqoshe baze baqashe
nebameli imbumbulu labakhohlakelana nabafuna imali bayocosha abantwana babhale iwill umbhalo lifa bawubhale kabusha ngenxa yokuthi bafuna ukucosha abantwana ngaphandle. Ake sekubuye lo buntu mfana baba lisile lengcwele bala kumlalela uNkulunkulu wavuka ingane iSimakathe wathukuthela iSimakathe akazange uNkulunkulu wathokota ngaleso sonto leso. Ngisho nemabandla imbala sahambile asuka etimisweni taNkulunkulu akasayendi le nkonzo yokuba naka abafelokade nokunaka tinzanzane nokunaka imihambi emabandleni ethu. Sinemamishini emabandleni, emamishini okunaka tinzanzane, emamishini okunaka abafelokade, emamishini okunaka tingedama, emamishini okunaka mihambi masikhuluma ngabantu bokuqhamuka from kule live lelinye bangene kulenye lelive mihambi imala. Inzalo lesithathu abe khona abatali bakhe baphila badle babele bobabili mara bangamnaki mara umntwana uphuma ekhaleni labo bobabili uyinzazana loyo. Tinzathu esiphila nathi emangweni, kepha labo bantu bonke labo bafuna ukusekelwa ngobani bafuna ukuxhaswa ngithi sibaxhase kahle ukuze impilo yabo iqhubeke. Labanye baze bative bangasi bantu kahle ngenxa yokuthi asibaxhase sibuka simo nhlalo sabo bese siyabalulata. Namhlanje litiko labo sonhlala kahle lebelentiwa libandla lebandla selisukile lapho seliwa litiko labo sonhlala kahle and litiko labo sonhlala kahle benda lokusita labo bantwana labo ngobe nabo bafuna ukuzwa invosite lapho bahlukubede impatho yalabo bantu labo ngoba libandla selithethe sihlalo sangemuva. So sisenda lolu hlelo lolu bantu bakethu ukukhuthaza ukuthi asibuyelele emasisweni, asibuyelele ebonifini, sivuse lo mthombo wokusita, sivuse lo mthombo wokunakekela bonke abantu kuze kungabonakali luchekeko phakathi kwesive sonkana. Kuze lesicheko kungabonakali esiveni sonkana asande siqiniseke abantu baba ukuthi senda bulungiswa konke umuntu ukuze uNkulunkulu emusa nalolithando nalogcwele into kumalo asibusise. Asikhone ukubusiseka njengoba labantu labathathu laba Nkosi yami bayinhlitiyo yaNkulunkulu ngendlela esimangaliso nabakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu ahlete ezulwini uba sewuyalalela bese uyeva. Kunencwadi lapha kumahubo encwadi ethi Ihlabelelo lithi uNkulunkulu uyakhangetela inyembeti abangcwele bakhe nabakhala kuye. Once uNkulunkulu waphendula mfana babe uyofisa kwangathi uloyiwe ungaloywa. Sizathu ukuthi labantu asibaphathi kahle sibabukela phansi. Ingakho Solomon akabhala ngale uthi na uqinzetela lo mpofu wethuka Simakathe umzala wethu insumbu yena siqiniseke umfana babe sokuthi bonke abantu baphatha kahle lamangweni kaNkulunkulu leti ngezama labafelokade lebantwana tinzanzane ubaphatha kahle kuze uNkulunkulu athokote ngabo.